Jedurung puput kadirase pengastawan ide sang Prabu Bakuman saget merasakan kejut saya waktu angkan itu Prabu pecangakan nih Aryan tukang kesamaan kalaning puniku are nidani sani tukang bikin sampun rauh Gusti murah Gusti murah pancoran pinaku ari nidani puniku sane kajengaken sampun rawuh lawan baloyuda iku sepengrauh areni denit kairing oleh bau dana mantri baloyudone sami padha ngiring angkat idone jagat bakungani sampur paraside kekasoran oleh Gusti murah pancoran manor tadi kita Prabu pisan manut ring daging pepekon angan itu Prabu pecangakan Gusti murah pancoran rina kalaning puniku kawen tenang angan itu Gusti murah pancoran
boten kecut merasoeran sayuakti angan iki Gusti Murah Pancoran duk kalaning punika Ariantuk kalaning punika risade kalau angan hidup di Gusti Murah Pancoran mengatenan kawetenan pajake rakyat sedih napi malih nyingak kawetenan raku mewah rain idone padma kesami padu ketih kingkin ya Gusti Murah Rina kalaning ide nyingak kawetenan banyak mewah raku rain idone sedih kingkin mawasana tukalaning punika di Gusti Murah Pancoran bisa Gusti Murah Pancoran sampun mangkin preside nguningan angat idone sampun rusak asik jagat bakumani kuning ayang titian mekadi angan hidup di Gusti Murah Bakuman Ariantuk sekadiasa puniku kawetenan nyanyi mawas curaris pidakat timbrang dipisan angan itu Gusti Murah Bakuman bareng Prabu sane ngawanan dakating berangti saya waktu angan hidup Gusti Murah Bakuman ariantuk siparilaksanan i Gusti Murah pecangakan Itu
kating berarti saya wakiangan itu ni makin raris itu mangan itu ya beli murah pejakan ya diastun keakan berini meragu duran meragu pelihan tapi ning sikian titiange banget pisan beli iwan yang ning sekadiasa puniku antuk beli make parisola sampun wedantenan pisan dah katingiwan saya waktu parilaksanaan berini Menit